دوستان عزیز و مهربان، روزتان بخیر و بشادی. امیدوارم که همتان صحت سلامت هستید. این شب قدر چه خیلی گذراندید. ما خیلی تا سر ششتیم. ما ششتم و سونیا کم ترک نتونست بعدی سر خریمون یک خوراک بخیست نمازی بامداد چخون. اینم خیلی خیلی ما کرتم دایجا ششتا بدم قاق شده وزی اوتیگ نکدم شه. اینجا این مایده چای دار رو تیار کردیم. ماشینه اوتیک رشته پیشتره نصیب باشه دختران سر میکنم. چخلای دینه گفتم برای میانم برای چی فکر کردم پر استوی میدوزم شه چی داره کاکت کدورک نکت کدورک کاکت کدورک هم خیلی میدوزم شه. خیلی اینا دختر شدم با نشون میتم. ای خیلی نمیشه که نشون بتی همش آیالا پدرو نه نشون دادن نمیشه برای که همه جا تیپید میشه با هرچی میگوین برای وای و خیلی استول نداره که در بالای استول چکنیم پورا کنیم رنگ دوزندو که ویا استول دارن و ایسو خیلی ویا دوزندوی نومیان و خیلی ما فقط برای خودمون نمیدوزم برای همو خیلی نصیب انشالله دختر شدیم با نشون میتیم. ای ممکن زیادی کنم برای فریزرم کرتا میکنم. دوستان عزیز و مهربان، این روز 28 می ما دینمی را سر کردم دختانه نکین بگه ده تمام کردم همه عصر گذرو تمام کردم. بعد دیگه ویدیو نکردم ای پسی اوقات کنیم شدم. بعد ویدیو نکردم خوراکای پختگی من ویدیو نکردم. اینم خیلی خیلی دختم شه همو چیه که گرفته بودم میتراژنی. بعد همو گلاکوش همو مهره کارا کردم. اینم خیلی ابیچنیک دختم خیلی اسنوش دراز کردم. بعد این خیلی ریزین کردم برای удобно برای یگان جام رفتی نماز خواندن شدی بالا میکنی خشراک نماز میخونی درازی خشرای اسنوم خیلی قدش ایزانا پایان. اینم خیلی خیلی دختم کرتا پوچه خیلی نصیب کنه در روزای نقص بشم دوستانی عزیز. اینم خیلی حاضر باشه برای خوراک شام ما تیار کرده استم باز نشانتی. اینجا ما دارمی یک خواهر که دیگه میزن می پادپیس ممکنه چی میکنه ده و خوراکاش به یک خیلی وقتا من در صورت گرفته روی میکنه. خانم دارمی چی کدگی اینم خیلی پدلیف ده کدگی هم خیلی گفتک با مزه یا پجون یا بربک گفتک. بعد ما پرسیدم خیلی ده چیشم گوشت دخته بودم ما گوشت ندختم. اینم خیلی تیار کردم حاضی پدلیف کش تیار کردم ای جوشیدن میگیره. ما زوالا گرفتگیم چیش تیار کردگیم سالاد تیار کردگیم حاضی میشون میتونم تنر میکنم او را میپیچونم با دهمی میاندازم میپزه. بعد با ما زایی میشه با فکرم که حاضی نمیدونم که دلم برای هم خیلی خوراک رفته کمیره کردم. بعد کم ترک با چگل ده کردگیم. اینم خیلی سالاد خیلی تیار کردگیم کارتوشکا هم داره گوشت پیاز بعد نمک کردگیم پریپره و روغن دختگیم شالکای ایره تیار کرده موندگیم برای زغالش باشه یک تخم آب نمک آرد. اینم خیلی زغاله تنکتر کردگیم شه چی حاضی تنک میکنم شه هوای میپیچ روغن کرده سالاد چه میاندازم میپیچونم با حتما که برای شما را نشون میتم. نمیدونم چه خیلی میآید خیلی کدامی که کدگی میدونم ازش در کامنتاری بنویسید شما خیلی خوراک تیار کردگید یا اینکه نه. بعد ایرا که تنک کرده شدم پیچونم با نشون میتیم. دوستان عزیز و مهربان اینم خیلی تنک کردم از بس که در دیگ نمیغنجه برای مو اینه لواکوش میبرم میگیرم نمی لواقتی ایلاو میبرم میگیرم رونا یک چند میکنم. بعد چی میکنم در کسرولم نمیغنجه اگر پولنی بکنیم نمیغنجه برای مو هم خیلی لواکوش میبرم. بعد اسنشته سالات میاندازم. نم خیلی خیلی دختم میپیچونم شکل داینه چوب میپیچونم بعد اونجا دو میکنم شه انا میقاق شید از میگیرم شروع کرده در دیگم میاندازم با نشون میتونم دوستان عزیز دخته شدن. انا میخیل بچه نی امی دیگم شده انا که دهانش میپوشونم یک 20 میلیون میسته که بپزه شروع
ёки ним соат то пухтан шак меиста. То намози шома модоҳози 1 соати дига вақте. И бипазана ки ма ҳозир шома мепазам. Чагалдакома пухтан мегирам, тои пухтана. Дӯстони азизу меҳрубон, инам хали хай шома пухта гирифтам. Ба укробу ба райҳон, айна райҳонош маълум. Ба укробу ба райҳон пухта гирифтам хай шома. Чӣ мегӯянд чагалдакора хрустияш хушрӯғ омадай. Баъд мумкин бисёр савол бутиёд ки хамирои лавивай чӣ кор мекунӣ? Ина қашабири ён кардам. Кӯдако мехӯранд қоқак. Кӯдако мехӯранд қоқак. Баъди қайдигаша ина хеле бурида мондум. Қоқ меша лах-лах мекунем. Очам бисёр ина хеле бурида мемон. Баъд вақте ки шӯрбо мекард, баъд адранаш меандохт. Ба мазза мешад. Барои мо ҳам хали кардам қоқ шава, баъд меандозӣ ба мазза мешавад. Инам хали мемонам қоқ мешаванд иёш. Ина иша боша хай кӯдако мехӯрам ба ҳавас. Ҳозир ҷӯш буд бароямо нахӯрдастем. Ина иша хай барои хӯроки шомда добавка. Ина мехӯрам. Баъд дӯстони азиз ногуфта намонад, мо дар иди рамазон дар хона нестем. Омади моҳи рамазон, иди рамазон, иди фитр ба ҳамаи ҳар як шумо муборак бошад. Мо насиб иншааллоҳ хай пага видео мекунам, мумкин ки ба пагаҳои дига бупардом дар канал. Чӣ меравем? Шулоқ меравем. Барои чӣ? Барои ки ду идгарда кайма дар ҳамин хонаюм. Дастархон мендозим, чӣ мекунам? Тоқи гӯдакова меоянд, жувачка метем, тамом ягон ҳамсоя бугем, ягон чӣ гаштанак намекард. Яъниҷа барои аму кӯдакоро мегирем. Ҳам шукронаи худо хоҳаракам кӯдакдор шидай. Як-ду кас дар комментария пурсида буд, хоҳари арӯсу гуфта, хоҳари арӯсум кӯдакдор шидай. Ҳам нини-бинӣ мерем, ҳам бугем ки чӣ маърака доранд хонаи ҳеварумшон, уҷа меравем. Ҳамун рӯзи якум рӯзи ид маърака доранд, ҳамунҷа меравем. Барои аму меравем гап задагианона, ҳам иҷаш ҳам уҷаш меравем. Кӯдакодам ҷавобай меравем, дар хона нестем. Маҳваш беандоза хурсандай барои хонаи очаҷонаш рафтан. Беандоза хурсанд. Иш ай ишта хурсандай, уш ай ишта. Дӯстони азиз, инами фариза фақат иним ҷои биниша мекана. ҳозир об метимта. ин хӯрок монам боша ба фикрам ки тайёр шидай. Ай намудуш маълумай ки тайёр шидагай. Ина вақте ки гӯштош ки тофтак тайёр меша. Барои аму инами тайёр шидагай. Барои намози шома ҳозир ба мора 20 минути дигай. Барои аму даҳанша пӯшонда мемонам ки хунак нашавад, меистад. Баъд кашидум бо нишон метиҳам. Дӯстони азизу меҳрубон, инам хеле хонуми мо тайёр шид. Мо оша бисёртара гирифтам, бояд камтар бигирӣ. Хай инам хеле тайёр шидай. Ба фикрам ки ба маззаи мо до намози шом шидай. Неки мози ма рӯзама накушода. Нейра да фарик, иша да суния, иша да дута майда агмон, ята иш, ята уш, иша да ма. Инам хеле ба мо иштиёи таом. Кадоме хӯрдаста иштиёи таом. Хайр дӯстони азиз, дар инҷо боша влога ба поён мерасонам. То влогҳои оянда дар паноҳи худо бошед. Як бори дигар иди Саиди фитр муборак бошад дӯстони азиз.